Abasiramu kushaka kwatanza byagamba Honorable Hajat Abdunur Mutumba umnyishenjero wa Kiboga West kandi imamu wa Parliament ya Uganda hamukorogo kwiguraho muzigiti musya ogwanya Mtoma umugomboro ya Kyatega mu district ya Kyegego. Nyina kutwara umukisa kusima ebitongole byamba kumbeke mizikiti y'abasiramu namuno muno twabagira tubasaba kutombekera mizikiti batwirukira bayikiriza kutombekera mizikiti yitwe Kyegego namuno muno Kakyaka Central twatugere kusaba kwaitu bakatwereza mizikiti 5 mu Kyaka Central tombekeremo mizikiti 3 emizikiti yebitu yombekero mu Kyaka North. Omuzigitogu gwombekirwa b'ekitongole kya Precious Hand Charity Organization Uganda okolabira mu nyishenjero wa Kyaka Central Honorable Tom Bright Amoti obashirire okubasa kwera abasiramu. Amazigano emizikiti n'ekirasi ekinomu abatwalika kwakirizo konna abukwato okutungaira mizeri rungi n'abaana bengi bajja kujumbira abasiramu kandi tukimanyire kimo wedini y'abasiramu ejumbira kulinda engeso okuzoka kurungi okujwara kurungi na muno kulinda ekitinisa ky'omuntu ng'omuntu. Aha muzigitogu bombekirho na nayikondo y'amizi tanga hamwe na kamena kandi abasiramu nabagira ngo muzigiti mukuru gubire gutakwisa Alistins. Kesango muzigito kuroho nugusarirwamu gwali mufunda abasiramu bakanyire kandi gwemiti gutakwibwa kitinisa na bwetu nuhunye kalire na Honorable Tom Bright Amoti area MP wa Kyaka Central ekara nawe twasara amagezi twagamba tukoleke abasiramu tubayambire tuta nuho yakwasire twagenda Kampala twasobora kurobinga kitongole ekya Charity Hand Organization amazigano tunagira abasiramu vuka mu amaziga ga community ngamba bakristayo ngayamba ba bone dini zona. Omugandi abebembeza abasiramu mu district ya Shema boyihanangiriza bwo kutamana mu kushemesa abana okwenda nkabeho kurwanisa obutamanya kandi bigamberwe omukusima kwabeje bishimiro itendero primary ahabeje bahereze kusinga bahibwe berabo b'imfarasi. Ashtamsa abana na anana bashatu 8 came in first grade, 34 in second grade, then 1 in third grade. Abokuba itwa ashomire ito turafunde wadikiraho mukamwe mbino kujyambere nakuzire kukananye mbinye n'umfaraso. Aba basimisha melody yitendero primary ahabwo kubisha melody y'omutindo mukoze mrongo basomesa maintaining abana bunabo amasomero agandi gona agandi kine kubasa kine zero konga agandi gacenderitse daftar gasime management ese cyo celebrating azasi nicyo barhanga one time ka wetwa kuna abana babiri mu first grade twashare muzibiri bana babiri twashare muzibiri nabo batwanyamana cy'abana babiri twashare muzibiri onga kugira ngo tukasima mukama umwaka wa class ro twabona bani ku first grade. Gasha kwa Philip Murangira na Sheikh Abdulatif.